towara joini Cinthong arat kaningri. Karbi Farmer Association KFM Animal Husbandry Lapen Veterinary Cycle Matum Chelangsi Rongasor Tumpan CK Mati Training Kipipon Kardom pili nilihnas news karpi anglong thanjia bang pisami monjumi telonpi non berta angton karjo panitha Cinthong constituency ke parlo habaing tiarong pen lang tu kapamaan ka chileng atawar ka hinupi ka jok rada tum ka ningri hangjo langdame Cinthonga awar ki network le ka wechot kali towar ka chelan anta kisungnang haku ko sonsi non sitami motor ka chingdoi nang along lasi prapjin pen ki theki dingatum towar bang prapjin pen nang salam pipon nasonte busi chuningri padu waithalang supen khorsing tiron hills news karbi anglong Pini at the profile 9:30 a.m. Malom Pen Kiruni Agriculture IB along Karbi Farmer Association KFA Animal Husbandry Lapen Veterinary Department Atum Chelang Sirong Asor Atum Pan Seke Mate Training Pipon Bang Su Seke Training Pipon Amai along West Karbi along Karbi Farmer Association Amai Pu Ake Hai Professor Inki Kongchun Bang Ake Hai Rajas Inki Dr. G Dole SDVO Hamren Dr. CK Bhattacharya BVO Dongkam Muka Dr. RBP BVO Ulukanchi Dr. PLS Kar BVO Doitalangso Dr. Jaharisa VO Hamren Dr. G Ahmed VO Keruni Atum Chetong Dum Bangso Amai along scientifically mate Sontanku Ateng Pen B Long Hong Chai Nong La Pen Wo Boson Seke Pangreng Nanji Mate Gong Asor Atuma Pan Seke Training Kipipon Paranki Karjupon Ahut Ketak Ateng Kela Buson Seke Training Kipipon Amai along West Karbi along Penang Adeng Kipipon Ci Apan Sisiku Helanki Keruni Pen Heranki Sanjay Killing La program Afrang da biloma La zona program bagi itu ma Frank Vilo, Frank bangka tamane ikosom si long hong pangreng na ima, ikosom si pangreng na ima. La sontot si niltum West Karbi Anglong niltum 14 branches do. La sila so 14 branches along bangke niltum equally pen activities claim bom lo. La pen niltum Frank da claim lo, la pen akon non niltum ta la pusi claim kon bom da bom unan bangke.
lapuson na bangso la sama training di ben opini ali long chethek long lo bang tum farmers ko nilitum chetheklong long nilitum karbi farmers association tum benda athe nilitum nane long si tamne ko nane nilitum la wo kapang re si tamne nilitum lapu beneficiaries inut bahini dolo la tum pangreng bomlo tadi fit tank benefit bomlo la ben la dowai daru ko son sidipi na ingma pora tank ben bomlo ankola sonto si anso se kapaklem thui han anso se keklem thui keme han nilitum la som se awareness program training program bang nilitum la som se dan bompo ke bang ya ni bang ke Firstly, I on behalf of Karbi farmers would like to thank all the media persons present here today, especially News First Karbi Anglong Live, Hamran Abirta, and all the program news channel. And secondly, I also like to thanks to all the veterinary doctor and officers for giving such an reliable informations to our farmers. That I believe they have got it and they have understand it clearly. So in the near future, we like to arrange such type of program like awareness in rearing of pigs, fodder cultivation, and all the West Caribbean parts of Caribbean. And I hope so that our local peoples they get the benefit from taking such type of awareness program from the research persons or from the department. That's okay. মূলতে কাৰ্যসূচী কি আছে কাৰ্যসূচী কি আছে আজি এই কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ একচুৱেলি প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা টাৰ্গেট কৰোঁ যে আমি কিমানজন ফাৰ্মাৰ্ছক আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ মানে ট্ৰেইনিঙৰ উদ্দেশ্যটো আপোনালোকে গম পাইছে টু এডুকেট দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ আজিকালিতো ধৰি লওক মাটি বাৰী কমি গৈছে যাতে কম জেগাতে কম মাটিতে কেনেকৈ উৎপাদন বঢ়াই পেলাই জীৱিকা তাৰ পৰা উলিয়াই অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ টনকিয়াল হ'ব পাৰে এই উদ্দেশ্য আগলৈ আমি এইটো পাতোঁ এইবাৰো আমাৰ 400 পৰা 500 বেনিফিচিয়াৰী বা ফাৰ্মাৰ্ছক যাতে আমি এডুকেট কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা লক্ষ্য আগত লৈ পেলাই আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো অৱশ্যে কাউন্সিলৰ আমাৰ CM ছাৰ কাম কৰোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু বেলেগ জেগাতো হ'ব আজি ধৰি লওক আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ আমাৰ এনেকুৱা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰগ্ৰাম টাৰ্গেট আমাৰ এনে মিনিমাম 12খন হ'ব লাগিব 12খনত যাতে আমি Rong mindara rong amika rup sing teronachor sangpi kaching hipi chikloi jondolo kisu kachelang bonta chelang bomta memidara jok kisu kachelang jiphan tangka duri delu lasi asupo KSA Hamran Regional Committee along klembangpu humson terona hinpen apai phan kisu kachelang jiphan man kidu KACM ake hai tuliram rong hang aphan kerap kachuhang account number 3517100279 account holder Humson Teron IFSC code SBI N0004873 Ini berita ke laporan sekarang konfronik lo, lagi bob temen news Caribbean lo,